nasilja. Niko od vas, lepih i mladih, ne smije da nastrada. I mi znamo kako se to radi. Pre 2 godine smo došli skoro do kraja. Ovoga puta idemo do kraja, sada ili nikada. Ovoga puta nema popuštanja. Ili on odlazi, ili mi odlazimo. Naš predlog je da im damo 15 dana da se sklone sa naših očiju, da ih više ne vidimo, neka idu gdje hoće, samo ovdje ne smiju da ostanu. Ako za tih 15 dana ponovo budu, kada otvorimo oči i vidimo njih, onda Srbija izlazi na ulice, ne samo u Beogradu, nego u svim gradovima. Onda u 50 gradova istoga dana svi izlaze na ulice sa jedinom porukom: ostajemo na ulicama dok ti ne odeš sa vlasti, ili Milošević ili Srbija, nema trećeg rješenja.